ariko inzara imaze iminsi tumereye nabi kandi Mary yapanze ibintu bijyanye no guhaha yibagirwa igurudu kandi nsigaye njya kuvoma narereka no kubitiga mu gitondo najya koga nkabura amazi noga bikarangira ngiye ku ishuri ntoze mwarimu akankubita kamanze nikoze mu rugo ngiye kureba akagurudu handi bagahishe. Rero muri aka kanya rero murabona ko ababyeyi badufatiye ingamba ubu noneho tugiye kwiga. Muri aka kanya tugiye kwiga kuri tete yitwa multiplication of number. Vuze ngo iki? Multiplication of number. Sesha uzi ko burya nta muryango ubura ikigogi. Ubu nawe ubaye ikigogi mu muryango wacu niho tubimbura. Yego bwenge we. Tuve muri ibi ngibi rero pere mukandi kajaza kuza katwicaza ku isima. Murabona rero 2 gukuba 6 biraza kungana 26. Kubera ko ticha twigishije ko umanura 2 hano washyiraho n'aka 6 bigahita ba 26. Bivuze ngo njewe n'ubu scientifique ndabuzi twagiye sibyo. Uziko wagikoze zana ndebesha uziko yagikoze shawori fada of mibare pe Gos Niko nibiki bimbayeho ndacyari muzima ndi wese ndacyariho. Urabona rero isomo ry'umunsi turarirangije eka wana pere nawe naza kubona ko tutiza zaza kwigisha ibyo inzara yiciye umuntu. nzara ya none no musana baye mubi rero uzi ko rya gurudu ryacu baye bagide wa noneho pere ari kutubagira ibisiga na gaswe tunicaye ku isimu ariko sha uno munsi noneho nuncika reka njye kuzana akabando kanye narayizwe n'abasokuruza.